Balik maning nang apa gaming house, saiki nyo nganggo Xavier ya. Karena nyo mengidolakan Xaviera ya. Ki head to head karo Kimi. Ajak lalen ya, jaga buff jungler dewek. Dadi mid lane kuwi harus peka karo jungler dewek, soalnya mid lane sing paling parek karo jungler. Nek disoning iki dirusuh, dek bantu jungler melase. Nah, nilai beruntung iki kan oleh first blood lumayan. Kesun ngapain sun karo Kimi ya. Jasa bongkar turret sun karo Kimi ke cepet nemen nek bongkar turret. Jadi turret harus dijaga temenanan. Dewek ngejar level papa disit ben bisa bantu batir dari jauhan. Xavier kan ultine atuh menembus map malahan. Alhamdulillah 1-1 GG 1-1. Kita jaga tengah. Nah Xavier walaupun nang tengah tetap bisa bantu teman dari jauh. Santai. Dan Xavier kue hero late game ya. Jadi nek awal iki laket demeke. Kue kan ulti lumayan bantu cuil walaupun urung mati. Nah hati-hati nek perkiki karo Kimi. Flicker aja maneman daripada mati. Kita balik ke base terus mangkat maning. Nah kan Xavier walaupun berbalik meng base oleh blood maning, oleh mati maning lumayan. Kimi nek perak iku gangguan mensung. Burst damage gede. Kita tengah. Fokus tengah. Daripada mengko tengah dibongkar ning Kimi turete. Kita cicil dalang Kimi balik. Nah dan kita lunga bae. Aduh mati maning. Aduh parah sun sing oleh sun. Nah gue ayo belerik hero badan. Yes mantap. Xavier dah enak Xavier gue bisa ulti atau Kimi maning gue tahan deh flicker ya. Karena Kimi juga urung the power. Kita clear tengah aman. Nah lepas ning sor kabeh kayak karo dhuwur kayak kita bantu ulti dari jauh. Aduh balerik mati deleng Kimi lagi OTW hati-hati. Nah kan oleh turret tengah lumayan cici deleng turtle kan Freya ora bisa dandelna jenglere. Tapi olih coy. GG ternyata GG. Maaf. Wis usun. Paman yang gue waktu isi pulsa. Balerik lawan Kimi enak. Kimi kan attack speed ya. Kayak Balerik kan counter hero attack speed. One cukup lumayan lincah gue. Deleng kayak 1-1 versus Mia. Dibantu mati hampir. Tapi 1-1 bisa menyelesaikan. Aman aja ya kan. Clear disit. Asine salah ya katon map.
lumayan gege kowe freane jeng lere. Cici mau kemana Cici peneng di Cici aduh malah pelerek sing mati. Cici emang angel ya lincah ya laka sing bisa ngelak. Wan terbang wan nice GG wan kan enak ya enak kayak berasa digendong gitu. Tapi dulu mau ke siapa sing MVP ya. Oi. Ngapain sih kalian ya wong lah ke backup kok maju turet ayo bisa alhamdulillah menang. Teleng ya sampai sing MVP ya coba ya. Victory santai katon kan sampai MVP